دیار عبدالرحمن 22 سالی ji dayîkbûnê ve nexweşiya tlasîmiyê dikişîne. Ew bi salan ji bo wergirtina xwînê serdana nexweşxaneya Heyvasor a Kurd dikir. Lê îro piştî goyîperwerdeyek bijîşkî temam kiriye, li nexweşxaneyê dixebite. Diyar û her kesê got pêdivî bi xwînê heye, nêzîkî 15 salana got li bajarê Qamişlo ji nebûna bengeke xwînê êş û zehmetiyan dikişînin. يعني هر 25 روجا 20 روجا خوي جمردوي وإيران من نخوشخانة هاي واسورن خوين قلق بيدن آبين هي بيت كان برك دمت شي بيش بقو هر كسوري خويني لي بدي ومحتاجي كسكينة بنقوله داخل يصير صفحاتها وقلق عم يشبر زبون جالي خويني ده طبعا السنة خويني السنة مصدقين خوشة 30 هنا وإيه بنجي شيري هنا دوا خوينيت كن وما بيت كن بنقل شيء Li nexweşxaneya Heyvasor a Kurd bi tenê 405 nexweşên tlasîmiyê û nêzîkî 1000 nexweşên penceşêrê hene. Gobrêk û pêk hewceyê veguhestina xwînê ne. ام قالك اصلا دريا خوينير دوينن براسي جبر بنقا خوينيل قامشلو تنيا او صالانه قامشلو بي بنقا ام دخوازن بنقا كخويني تشي بيج بو ام جوي بروبريمي خلاص بن وخوين وكا قوتي بيدا بي قالك نخوش درنا دفقارن جبر جو خوينينا طبعا لفيدي نخوش جي حمه هريماتينا جمج ديركي حتى شدادي حسكي عامودي قركي لقي قش هناك جقون دواري ديري جي هنا Nebûna bengeke xwînê û pêdiviya nexweşan bi dabînkirina bexşevanan Grupa xwîneyê Qamişlo bû sedema got Elî Elhesen li gel xwebexşên din li ser medyaya civakî komên bexşandina xwînê ava bikin. Wekî çareseriyeke demkî ji vê pirsgirêkê re. طبعا جامل ديركي جي تشيكري بنقا خويني تنبو ما خواستم آوا کرنه في گروپا هنكي بكن امو تيمك خورتن گروپا ما سر واتسابي هي بو چنال وهي صفحة ما سر فيسبوك جي هجمارا ويناك دورا حزارية حزار وتشتكية حالات إسعافي قلق بون نتهني الفيدكي الباجاري مي ديجي تربسفية ديركي شالكيا ما إسعافية حتى وقت بيجي بنك خويني الفيدكي وبه Rêveberê banga xwînê li parêzgeha Hesekê Diktor Yusuf Elşemdîn ji dengê Amerîkayê re got ew dixebitin di nav mehekê de banga xwînê li bajarê Qamişlo ji nû ve vegerînin kar û amorên wê jî hatine amadekirin. Nebûna bengeke xwînê li bajarê Qamişlo kêmasiyeke mezin di sektora tenduristiyê de ye û gefê li jiyana bi hezaran nexweş û birîndarên di rewşên ewarte de dike. Îvan Hesîb, Dengê Amerîka, Qamişlo.